we bari munonga umurebe wa Tayari West kugira aho base kutunga amakuru gona garikuka umunsi yona kuko ari kumanya irizo bakacika kari kutezo bururu omihanga ariyo na Kete Electoral Commission kabasa kubani karangirira ninga shikatika hebiro ibyo kutereraho kandi no kutererwaho ubururu bwa LC1 hamwe na LC2 bwamara ubwire buringo butakatirwe kandi nangwa communities ziri kwetombitwa ngo habwenshi ubururu bube butakaterwa kandi tukarebaho batugambira inshonga zimwe ezabe zitaka zaresire ubururu batabutera Simon byabakamo guno riko yembera akaciko akatezo bururu umwihanga ryona yabasa kuba narangirira kandi yagamba ngo ebiro 28 okwezo kwa Mushanju ubururu bwa LC1 zibuza kuba ni buterwa kandi kugira ngo tutunge bakuru bentebe zo kubanza abyaro ningashi bakuru ba villages abasya babiri bamara ubwire buringa kuruga umwaka wa 2018 bakwisa na nerizo bururu butakaterwa tukareba bwawire ikisanje cyabo cya expire injiro mwaka wa 2023 tukareba akaciko akari kutezo bururu katabasa kugira ngo organizing kutera ubururu fresh ningashi kubugaruka mu kugira ngo usunga bembeza abasya nangwa bebembe zabo bentebe zo kubanza bete hamwe n'aba LC2 babasa kubandi bagumaho ukwisaneri ya Nyakazoba kandi akaciko ako takaha ebiye kwaso nyamwinji harimo no kugira ngo bakabatine sente zo kubasa kuganizinga bururobu kugira ngo basini buterwe ijuke emirimo nyamwinji iba LC1 abakuru bentebe zo kubanza bari kora ahabyanga nibinji kandi ujuke buri kimwe cyone kiri kuza kutandika ubwiyo bwinji nikitandikira ahantebe yo kubanza erizoba twabasa kubandi twikiriraho ba LC1 abatwire ni bebembera abatwire baryo mu ntebe batari bamwe nabo mu district yantungamo kandi nangwa abaho inshonga zabo na nebitekateko byabo ahanshongeje yo kugira ngo batekaho bari bashoza road map yo bururu bwabo uburaterwe ebiro 28 ukwezi kwa Mushanju umwaka ogo turimo muntu wanshaba kugira ngo bakereza kira ko kumara kureba ngo twarondera makaruro kitu kandi na government yabasa kutuyamba omukuronda karuro kwandi kintu cyanguhi kuzaha muntu serezi eziturumu yese n'abantu bitu konkani benda tubashike kandi tuganire nabo no kubasa kubasha bakaruro road map yamara kushozibwa aba electoral commission nindeba yakubire tine nshonga okwiyaho ubwiro batuhereza no bwirebuce munonga abo kuba azayise irizwa n'ibiro 22 byo kwezi kwa mukaga nikimanyo sangu kitwine no kwezi kona kuza umubururu so bagamba ibintu bitari rimwe na rimwe ko muri ebyo bagamba ho na munonga kugira ngo akire akubabahereza akira kubabahereza ngo nikagufu kandi nangwa bayonja no kugira ngo abarabe barabiremo akarura ko karabe kawire ngo government ebijuke nangwa ebijuke kandi ebahereze akasente kiri ejuke LC1 chairman umuko buri kwezi natunga umutwaro gumwe gwesente kandi nibagira ngo akasente akati kari kumara nangwa ku refiringa ink kuteka mu transport na nebindi emirimo bari kora kandi nemirimo nyamwinji koko uri kureba hafutandi kitakana nebindi nemirimo nyamwinji eri gukorwa umwebembizi awentebe yabamwe batongerera hakasente abo kwa none umutwaro gumwe guba kutereza buri kwezi sincerity ekigutuyamba wagerageranisa na nemirimo tukora because hamwe no shanga no teka mesente zawe office na yitagwa kururaninga kandi umutwaro gumwe tukaruraninga office taba government ubasa kusteka tekaho kureba ngo nito yabasa kutereza akashimo ninga shakashara akakubasa kubana kabasa kutuyamba kuba ahabwirobu LC1 government president Museveni atwire natugira ngo nibabantu bitware biriho mukuru w'abakozi yabwantunga umwami Fidelis Kiza yarabizeho ikirango kandi ari kugamba ngo hatashwa kugira batashwa kushaba sente na munonga abane basayininjira nkitakana nebindi so hati bo bandi bebuza bari kugira ngo ebintebi nibibasa baheza kutererwa karuru ngo ku government bo mu bigambo yabo bari kugira ngo government teka ba consideringa munonga kandi ubwe bari kora umurimo gw'amani nangwana na bamwe abaturage abo twagamba nabo batuherezayo inshonga zabo abururobu kandi bari kugamba ngo bururoba bakire akubabuha nakire kace munonga kugira ngo ba LC1 zibetereze na munonga bari kwenda kwijaba ibina abari kwenda kwijaba ibina ebya opposition ebitarya rubajuru wa government abo kugira ngo botibine abine fragison bine kufuna kire kali enough kugira ngo babase kubani betegura kandi batera karuru aka LC1 readiness ya system ya electoral commission yetu bireremise akakaruru kuterwa tinkajya ngo ni sente tinkajya ngo niki kandi ikiri kukireta na munonga ni pateri ryo mu power ibari kwete ya NRM
kutekateka ngo abantu ahansi banyigire nibabasa kubaha ba LC1 chairperson z'aba parties ezindi haza kituma bagumane bareba mu nibakwata mu je ni entebe kusinga y'amani minjo mu ihango konka tumacira kugikonsidaringa bane bazireba nkentebe erukushaketi ne cyo kumanyisa kandi obagireba mu rengorwe na mnonga abako wari mu government za yiguru kandi agentebe yetarwa seru etatebekine na nihangandi baratatebekine konka wareba bako bari yiguru nubagira ngo ihangara tebekine batamanyire seru zo kuzitebekine biyare nini ndengwe cintano baba batakutambuza kuruyi konka bijike ihangara yo na Uganda twinemu ebyaro mitwaro mushanju 12 na kandi district ya Ntunga muri yonka enebe byaro 13 so twetaga abo bantu bona kugira ngo batererwa karuru ba LC1 kandi nangwa tutungabe abebembeza basa kuruga umwaka ugwe 2018 butweruka kutero bururu bwa LC1 chairperson zo gumata yari wese byona nituzabikwereza okuruga erizobo kuba LC1 barayetekanise nangwa no kwika akarura kwa ikaratererwe na nebirarugemu obwe turi kweyongera kumanya umugasho gwa LC1 na no kuguteka muri sinisa umurimo ogwa rikora a communities ata abwa tayari wese ndisamwira umuza otaruga